Nuer malakan yam kanasan content baru anya lingwasame biha kamal kan Nuer TV ko ban rajme ban jiko linga gwa gorjen ode kono nyakane di kokien ko baje jegane ideal jowalat kono gwasame kan Nuer TV ka larm gorliang ka kondial ka kwi deinten content sharodian watch ke chirodian bar ray wecha ka fangak kan deinta to tandien kanware tandien ka jang ban je kula ladin detail gwasa men go kanwatin kien katin content charo bar gwada dana chi kursha tuoktin ka fangak kan de inta to no ka de inten kon tin ladine SSPDF South Sudan People Fund Force ta ganwar tin kan ganwar to jan kan bana kula right ka kwidia no ka ta dana jen ka fangak ke ngum shoda lat bukon linka jalarame nwa kane ko kien ne dialan content don kwesh ka Nuer TV ko de kan te ka ngach ka lertin kon lat korodian ban jo me ban je chulinga go an walle shanka wal joka pay bakal ron kina dangro di jan dangro di dich ban jo me ban jalat ka do badanan chaja no ngaja an walle shala do shideni ti shop ka koru jan dang diok shi garodian watch ka kuma SSPD bala kuma ke mayardit ka de inta to chala do tin warten ka de jang te gaten kan nuaren konten kula de tin keten charo wo kan nuaren kien gor jeno bete ka shoblo an morun ka ka jo machalat gwase me de indi shob ko koru jan dangro no wariudien ka ganware no tandien ka jang no kan chaka nang kor ko bugo nyen kan ware wa kanitin content da ka fangak keten wakarian yale ka jaka kume kiir mayardit la dene SSPDF no ka jaka ka tenenten content la Nuer wew keten content kwich jana tente kwich kiir mayardit no ka jo mashalat gwasa me shalad wonena la gat tla dene dole ke ngwane lo Nuer wa ken chike escape ka kor kam chikan logo no nyen kan kada manaken rewe ka fangak wa shade mi di chana ngan winami metin Nuer te reide so kan Nuer to wa kan denten charge kala 120 SSPD after content chi escape wa ka no kan Nuer ka low Nuer community so charge mo charge la wa kan jikan logo no ter kan kor ka kwijane ko kan chaga jugono wiya daka fangak wa chikaro shubar chika logo no de ganyin kan warken mi mo jomo gwa long karoja danen dongde kono lingwa semene ano jin jagjin wo wonak damor ke wonak shemore chiko raja long katitinen wo te kan wari kai kamana le rode duno tike kwikir me yadit ka duom kwikana ala tandi rudian kan wara kon teleka communication ke share maneken quicken melero la nang ne ye o te ka mamore mananga yeten ano te ka mbu to gan winemi o gwal nang jin wo wonak share more wona gan more ano kujumandan lero enyok ano brenyal ba jien ba wenor we kanak wena we ka bok ka fan gag new fan gag kan ol fan gag ki wana na ka nasir wana na ka wulang ken quicken mandan lero ko ngai kon de ni siang la pel gan ka shio sira na nok panyo no der ko lure ko romo la kulu ya peg ka bu per ka manan chu tuok ano shajet la tuang ko jen do badan liu ka nei to wan ka de ne so kan din ti ka de ni ti chanang ka fan ga ka de ni loka ko bu ka wenyen ka Nuer ken du no quick kan an gwada nang ka ten la yo kan no wenyen ne yen ka je SPL ayu ten content nyon ko kume ko jen ta na lat kala kana convince anyo ken te ka remote area ne te tele ka telephone tele ka access ke internet ano tele gwam de kan rwinding kon lat ka rodian de kan kelinga je tele je so na many amla rode am right contem so de inde koru jen dangro ware dien tenagat Nuerten ka ga Nuer to ka ga Nuer re loka so cha jo mo cha jala ro shikana logo no biganyin kan Nuer aramate ka tactic mem right corner ngai kon jongle jongle ram roi kon roi ngai kon ko kan de india la kon ten wana ada ka fan gag by the way
de ko lar no te greater penal te teten kate jonglei te teten la jonglei state en jonglei state ramdan roaja ngai kon no e uloka okay e uloka Dr. Guy Cook e uloka so minang kana gwakur dega kan ke SSPDF ni ke show the point ko ke nji jonglei bo ko contribute ko ba ji fan gak ba kan ko an fan gak bo te peng dang ro te ka jonglei ka che ka penal kana ngo kwikel mi chang ngo kwikel an tam de chuo ke ko ra tuoge ramdan jegdich an kwanu lo na ka fan gak de lar no ed wudi shal ka me governor kwang shorale mala kwara penal dundo ken nei titi de inditi ke de ni jaka peng ni dangro jaka ga jonglei ka jaka ka penal so me nyu da gwano kan wara kon te la kwara ken ni kon jaka de ni mu ku yela na tema an go te ke de ndi tiro woy cikar woy gwada dana to korte no joka no na ga shema na kun na ga da ma kun cikana lare na me shema gwa kine ne ko shine ga denak ku kan ga lawo nen ka gwada dana shana cha connecting ko ne ya nagandial kanwari ne ya dolpin tat kanwari ci loydien je chu ngaram gwa samo cikan lar no shade gwa no den no nwari ko de ne kanak ngwano gari bana jien ka jen kume nema ban wore dorikon jome shalat ban men cha kula da waken ni shiga lojo loike ka gwada na bigten mi kwa jonglei ke mi ya penal wugatino kan lo da kana ko ngai ban men cha ngai long o ken de ni korjen dangro chika tiai dien shigo ka bona spele ayo no tiai ni ken ko chika lar no sha nuer sha ka dena ne me ko tet mugor ka no ter ken fan ga ko be la dorien ana ko le ken ala den ter no fan ga ga me adora mai ken january ka kuje mo gone so jen dan le rode so chika ne kuje no okay me kor me chala kor tugdeli mo ko targene nuer tineno chine la gorno baga kor me baga jater ci tan jana kan nuer ro igani yulok chikan chu jen so jen jodana shalat so men biya ngai gwas me ramadan nangna e wude shalke cherme shalke pamori cherme shale pamori anona e wude ya shale paromi namo e wuted no tepin Johnson lunya la ted ba ke kwera gwele force so odo rienu banwer ba kan ga jen menen yen ma nakanwer tungwan mi chaji kabji nwer chaji pel chen jira ma teke SSPDF ka chaji jo gwa mi shol mi chayu je tin ka kono ba ji del na ka ne de ti shole ted ka kwinja mo ted chi ga jimare dan kono shole nwere de kon jome de kon ngaji no ne di korjen dangre redien te galo ko te tente la ganwari ka kaneten kontin shiro woy re kuma ka kirme yadit ko lokano bigan wer bigan kanak ka fanga ngai kon me shalan me dan ka we shala me longshu ne re a captain anoka gat te la gad bintio kan cha kulu no ngwada me alo bigu binyen kana a cha gar ko ken yanyo nan ka nasir ka gan wer bo la nangane ke bang ko kwiken mana le rode o dormi angunu kume bai unagan wini ke bunor ku bika onak ke jinito ite ka we dum ladeka we de bi ladeka na kana ne kun na mo shoro da lot ki we de ladeka ka nagdu ka kwijiji yo bukulo parten yana sha mislead kwa jama na lada no yo cha to yo bi chunen jan go shinwari ga liu kwa ko na gwana dangro na ko kore dwaran kana ka ji kume mela kume kirmu yadit ko jinwar ke jino te ka kormu tere korshunga kuji chwanga na tere poindo so ran goro jeno bo rai ke shema ne shang mi jira me lade jin butere deje mitela kon makam wi yankel abom tede ma chingwanu bibin kwishe mor den bibliu ka kel ko bajinak biliu la jog dor bang so jome shala no and she they need to teach she again and congratulations to them ko she can recognize finally no go brand kel ke shemane ken politician siyasi ne diality te na kanore ane ka kudrat jin ganwer mu de na bo mnge jeno ti kwi jana ne won ka tel gwamra ina ka ja kurod wo kake
luine doran don were gwaye ni siang jo me di nyuak yen dial ane biat kamal ban nyu jum do dien nyuak je ni koken bye bye